Mugithi wa Jipangira Viusasa no igirire thiko ya keri na gutwikania matura matiganite ma Gatundu ya muhuro, Gatundu ya rugongo, Juja na Ruiru. Aikaria matura maya makigira na mweke wa mwanya wa gutukwo na oho kumenyithio uria megukorwo makinyita itemi thiini wa kihitahitano giki. Every year Viusasa nikoragwo na promotion etagwo Jipange na Viusasa. Promotion ino yukaga hindi ria tura celebrate birthday itu. So this year Viusasa is turning 8. Na tureciria tugeka promotion ino andu akumikagira studio na Nairobi tuthi across the country tugecemania na mashabiki aitu tukimawodaga na on top of that tugecemanagia na content producers. So I need andu aria mathondekaga ifidi, andu aria matuthekagia, andu acio othe. Ukunguri wa miaka 8 kuma riria Viusasa yanjiriirie uhunduritwo matura-ini gucemania na athondeki a ifidi citiganite, athikiririe gota mashabiki makimenyithio kuyukia mweke wa mwanya wa kwihotanira mbeca baribari na kuria muhotani Gaturu ga kihitahitano giki agatugwo na ciringi milioni 2. Jipange na Viusasa yambirwo ni tondu wa akenya aria marerora ifidi cito local kana mathekania kana nyimbo na ifidi gita icio na kuigira thiini wa kihitahitano kiria kia Jipange na Viusasa ukuya thimu yaku uigire kura kwa M-Pesa paybill number 724177 account name wikira namba yaku ya thimu na uhote gukorwo i muhotani. Kwa ihinda ria miaka 8 Viusasa ni hotete gucenjeria akenya aingi miturire na kumahe mweke wa kwimathira uboco wao. The creative industry is huge internationally. Na niguo turenda gwika now in this region, in the wider East Africa region, not just in Kenya, no Kenya, Uganda, Tanzania, tukoro tuke grow the creative industry. Undu wa keri ni horo wigi kimanjika gwa ciringi milioni 2,500 na ciringi 50,000. Cera naguo muthenya wa rucio tugathie kura gwitwo kaunti ya Murang'a kuma kuria kiria-ini guthikinya Murang'a town. Oguo guku mwago-ini wa Jipange na Viusasa ni mwago wa gukenera ifidi citu, mwago wa kuhotanira mbeca baribari na mwago wa gucemania na mashabiki maitu o kuria mari thiini wa kaunti ino ya Kiambu. Aikaria matura maya magikenera mwago uyu wa Jipange na Viusasa na njira nene. Neta ni undu wa Viusasa oguo yukite gatuteithia na maundu maria yukite to twakinya transport yao ona ina cashback turacokerio o tukagwa tukenete ya tumuonete guku tugakena ona ikaria guku ni akenu matina maundu maingi na atangathi ana memereka inoro ni ndiona weru haha twina Wambui wa Githongo twina Jeff. Thutha wa kuriunga matura matiganite ma kaunti ya Kiambu riu mwago uyu wa Jipange na Viusasa urorete kaunti-ini cia Murang'a na kaunti ingi citiganite cia Kirima na kuria gukorwo ugikinyira mukenya wothe handu haruma guku bururi-ini. Ngiriboto Inooro TV kuma Kamwangi Gatundu ya rugongo, nie njitagwo Weru wa Mwangi.